nomkana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhle ta khalo loko Mayengani Big fan arhungiwa swinene na mutswari wa yena. Haya ta vuya. Yeah, so if iri sensitive video inga voni loko fi comment swin'wana ni ta ku block ti nga tshembi. If iri sensitive inga voni. Yeah, so beef leyi khale ri kona between Tuvituvi Spokesperson Xa Mayengani and Gagash, because I'm not sure Tuvituvi big fan ya bena the president. So ndo veta nitaka the latest post because swa mapapela hi cover khale ngoni. Nitavekela link on the comment ya playlist. Yeah, so afika hi vona hi 11 December hi vona Tuvituvi kha post afika komisa ku muyivi wa tihomu ta General Muska wa famba mbohiyo. As you can see afika posta that picture ku nga na Gagash nga ndeka movha na tihomu, as you can see hi nda kwalano. A tlhe hi vona afika posta this post, as you can see. Yeah, afika tsala ku hi Louis Banda u phahla mikwembu ya rongo, as you can see very phahla mikwembu ya rongo ka malaje, as you can see ka Sibanda hinda. Recently afika hi vona posta this post here. Fika hi vona afika tsala ku Isibanda uma eZimbabwe ngizokushaya we. Afika posta this post, as you can see afika la Gagash picture khale ngofu. Gagash hala ifo umZimbabwe straight hasho kubhedi na info. I don't blame go responding. Yeah, so that ke ya ka side Gagash loko of course akha rhunga Tuvituvi na mani wakwe. Yeah, so ka siku ra of course ra 8 January ni fika ni vona Gagash afika posta that post, as you can see afika vekela picture yaleyo lwanga ka left ye Tuvituvi lwanga ka right ifumo mafavuka. Yeah, fika hi vona afika posta ku Mr. One by One, take them all. O tivula yena ku i mara one mara i va ba hinkwavo. Mara, should I attend to these two rats? Era ni manghena makondlo mambirhi na. Swi ri makondlo Gagash. Or va slow for our liking. Va lahlekile a va na direction. Tiku lexin'wana xa tilomba ta mumu ingaku xi lo hi koti. Va vula fuma favuka, as you can see very naku yo. For me ni vorile ku Gagash mi nga n'wi huweli, because loko xo fika xi ku choose i ta twa ku vava mani kumana. Yeah, so I vona ni nghena ka ti-comments vona ka ku humelela yini, because ni vone yi suke ngopfu la. So hi nge hlayi hinkwaswo obviously ni ta select leswi ni vona ku swi na ntikelo. Yeah, so hi fika hi vona yin'wana ya ti-post ya ti-comment la Gagash ka fika tsala ku xikipa xa Philip Plain i xi teke kwini. A fika posta this picture ya Tutu wa swona imbale xikipa xa Philip Plain here. So I check ti-price ta swikipa swa Philip Plain ka Google. Yeah, so I nghene ka Google, as you can see already hi leswi ni searchini very Philip Plain t-shirt leyi, then a hina ka mashopo ya la South Africa la swin'wana swa hydraulics and stuff like that. Sa ni nghenini, as you can see ni lava ku hi vona ti-price ta xikipa leswaku swi nga swi kha swi famba mali muni ku ri xa khampani ya xa Philip Plain xa ku hi lexi hi sukela ka la hi le Philip Plain ma yi vona. So lexi a xi vona ku 6,000, lexi na xi vona xi le ka 6,000, lexi le ka 16,000 is a form of jacket, lexin'wana xikipa xi le ka 6,000, lexin'wana xikipa xi le ka 8,000, xin'wana lexi le ka 8,000, xin'wana lexi le ka 8,000, 6,000, xin'wana lexi le ka 8,000. So which means on average xikipa xa Philip Plain xa kona xi costa at least an average of 6,000. So na mina na n'wi challenge Tuvituvi Spokesperson ku hi kombi xilipi xa xikipa lexi ku himpela i xave hi 6,000 na or above mani kumanyama. Yeah, even then hi nta kwalano ku na le picture nga posta mutswari wa Tuvituvi ta tlhe vuya ka yona a pfa hi hindini. And then hi vona fika tsala swin'wana Gagash la loko va fana lava hi vo va hlantswaka mikombe ya ntlhambi na nsati. Swilo swa beef swi hlupha loko swi fika kwala. Se Gagash as ku loko kombisa loko Tuvituvi na mafavuka hi vona va hlantswaka mikumba leyi ya president na nsati. Areds and then hi ndaka this post ya ka this post about mutswari wa Tuvituvi. Yeah, hi fika hi vona Gagash fika tsala loko nandziwe Tuvituvi Spokesperson Xa Murhanga Pfinya. Okay, n'wamalaji loyi i n'wi vulavulaka i clean mani kumeka. A ku look at this, a ngo va lonkulu munhu loyi i ri 70s but already looking like a pensioner. Photo yo tekiwa i ri na mbitsi ha yi tiva. This is a true definition of mbitsi. A nga si tshama a dya banana loyi na sola.
Hi, Harriet. Yeah, so as you can see, mana Gagash yale I posted ka the post. So yale ya ka inga ka number 2 kwala. Hayi yathi komba ku clean, to be honest. Let's just be honest. Man kumanyana. Compared to mana Tuvituvi, as you can see here. Yeah, I pulling out comments vona kula ayisuka ikhaya kwini. Ile want comments on top comment fike vona Gagash fa decide angeke tshama adya apula wa Saturday, as you can see hinda. Yin'wana leyi comment fa decide wa ri tiva ri honte tosi vatli hovula leswi va tsotoxela something like that. If you know that movie ya God Must Be Crazy, then etan twisisa so is comparing mana Tuvituvi na swisa leswiya swo tshama nhoveni leswi va tlitli ani ma swo va swi langutisekusa ku yini mani kumayana. As you can see, yeah, and then hinda hi leyi yin'wana comment fa decide ku nga ri lost and found mana Tuvituvi Spokesperson Xa Mayengani swi tikomba na ku as if a vo lahleka then va tlhela va kumiwa mani kumanyana. Yeah, and then afika tsala yin'wana comment la rini sorry va lovile mara laha hansi ka matihlo before marama ku humele yini. I'm not quite sure what he's talking about. The yellow picture, I'm not sure. Anga khavula in Gagash. Yinda le one comment afika tsala ku shondla ingaku avolo yi va timpahla shopping. Va ku yimele ku teka photo. Yo for Gagash tamdla yo for sukela ku attack Gagash. Tamdla yo for even then yinda ka this post ngivona tlha posta na swin'wana la. Okay, aku xi fani tani lexa mutswari wa ri lost and found na lexa Mangimani xifaki xa munhu xa xikandza xo ka xi nga khomi hi mafurha veri na lowu mafavuka xikandza ya xi khomi mafurha loko a tola hi swona swi hlantswaka mukumba na maduku lexi ya wena exaya Hi, areds, then hinda ile yin'wana post. Fike vona fika tsala ku good people na va respect vatswari va vanhu. A ku ni kombela ku riveleriwa ku va ni chikini xiyimo ku va ni fika ka point leyi se ni kumeka ni ri karhi ni katsa vatswari la ka social media. A ri nga ri xiswona xi lexi. Ni lo ni cinca hi vanhu. Ni karhele ku fihlula vanhu hi tiya or ya kofi ne na timafini vona va ni nambuterisa rihlakahla ra majomela i swi nghenisa na majomela kasi majomela na rihlakahla ku ndleka yena Gagash diri na rihlakahla ni ku swi twiseni ku ndleka yena ni heta ku kuma call va ku mhana xi fane tani lexi Tuvi xis no more va lovile endhena ku hayi a va hetlele ku rhula but mina ni fanele ni endla yini loko munhu a ri busy a vulavula hi mhana mina. Yeah, I think there's a point. Na wona Tuvituvi swi ta njhani na wena vekhe pfuka hala tlhela pfuka mutswari wa Gagash ku ri ke mutswari wa wena i lovile. I think there's a point here. A ni va tiva vafana lava kambe i khale va ri ku ni rhuketeleni na mutswari wa mina for tibele ta beni khu i khana va mafavuka la i khale very ni khi xitoko mana Gagash va va tihomu through mafavuka na va Tuvituvi vona ku nga khale va kha va tisa this beef, we know everything. Game ke game bafethu a ti cali no retreat no surrender Gagash against the world, as you can see. So far swi fikela ku ta ku ri part 1 9 swilo swi tele ngo guys mani koti no keep up a swi tele leti nga ti-video futhi to a rhunga ti-fence letin'wana to ti nga ri ti-major fence nakona ha ri ka part 1 ta ha to vuyela ka Master Tsonganisi. If mi nga subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. A vutomi dyambu ri nge tshami ri pelile a loko ri pelela wena i xileka van'wana a xikwembu xi hlawule a xikwembu xi bazange cuka xikwembu xi hlawule hi swo swi ni tiyisaka munhu wa kuloye loyi nga tsake loko a khoma mali nchumu namuntlha ndlela ra fika ra wena swi rhandza ku fana xikwembu xi fakela nyiko u va sondaka ni lava u ngo a swi va fanele